Hrvatsku je HDZ stvorio. Hrvatsku sam ja stvorio, ne HDZ. Vi stvorili branitelji, Ne HDZ. Nazvali je ovo. Evo, mandarinu ćete dobiti, ali nećete dobiti odgovor gdje su milijarde. Mandarinu i kavu će vam dati. A 25 godina ste krali, kako sad? Pa nije sve o Hrvatskoj. Ja sam recimo, nisam Hrvat, ja sam Purger. Iz Gornjeg grada. Svi mrzitelji Hrvatske na štand HDZ-a. Svi mrzitelji Hrvatske na štand HDZ-a. Dođete po mandarinu, ali vam neće reći gdje su milijarde. Dođete po mandarinu za kavu, ali nemojte za milijarde. I to je plaćeno iz proračuna. Kaj vi mislite o tome? Ja? Da. Ono što i oni. Ne vem drugačije misliti, ne? Kad sam bili na vlasti skroz. Znam što znači ne platiti ili ne primiti novac za isporučenu robu i uslugu. To je užas. Ništa ne valja. Odite po mandarinu od HDZ-a, ali ne pitajte gdje su milijarde. Jer oni to ne znaju. Locirati, uhvatiti ih imenu hak. Skuba jedna. Skuba je onaj kogod dadne glas za njivu. Ne može nikad. Alo, imate pravo slikat, ljude. Po kojem zakonu? Pa jebeš zakon. Svi meni sada dovesti. Socijaliste. Šta me slikate? A znaka se ovako našli. Ovi uopće nisu vala iz Hrvatske tu. Akcija je u redu jer je HDZ koji sam osnivač HDZ-a. To su došli neki novi koji su bili za pokret za Jugoslaviju, na čelu sa svojom predsjednicom. Ona je bila član pokreta za Jugoslaviju ili partije opasača koja se stvarala u Beogradu. Mi koji smo pratili Tuđmana 89. godine, kad je on umra je HDZ. A šta se smiješ? Koji se kujaš? Vidit ćemo se. Ne znaš s kim govoriš. Ta sereš tu. Dajte sam malo osjećaj. Radi legitimiranje. Odite po mandarinice i kavu. Pitajte ih za račun. Što mene zapisati? Ovi su izdali jedno, drugo i treće. Prodali su guzicu u Evropi i prodali su hrvatski narod Evropi. Neko bi trebao reći ko ima. Da, treba im ovako. O, da. To je demokracija. To je demokracija. Klanje. To je. Klanje, sigurno. Vi bi klali nekoga? Ja bi zaklao Pilića. Sutra će vam djecu ubijati. I Pjetla bi zaklao. On bi zaklao im krv. Vi to simbolički mislite na nekog određenog? Molim, a gospodine, zašto vi mene provocirate? Ne provociram, samo pitam. Kako mislite? Samo pitam. O čemu pričate? Pa simbolički, normalno. A na koga mislite simbolički? Na vas. Na mene? Kad Mene tako bi klali. postavljate... Da, jer imate lijepu glavu. Koga vi zastupate? Poznate demokraciju, imate svoj štab, imate svoj štab. Jeste vi Hrvat? Da. Za koga vi navijate, gospođo? Ja ne navijam za nikoga. Aba nije moguće. Pa čega se Sve sad mediji pitali navijaju ste za ljudi? jednu stranu. Ti vam je šef. Daj. Kad se rasprodale tvornice. Da, imaju HDZ se zove. Ko je krao 45. pa do 90. Ne vas nije sram. Pa ne znam, nitko od njih nije vozio Mercedes, imao vile i pantofle. Naučio te tako. Sram vas bio, pa se došli kontra. Interesantno. Jesu bili? Da, nemojmo snimat. Zašto ne? Zato što ne? Nemoj to. Ma šta ne može na... Gospodine, niste. Što svima? A ljudi, to je vaša, mači mi tajnici.